Дуобат тумара хонутугар бекке баччумурбут карачааннар доспурунна орто састах оголор эжидерин, иелерин, эхелерин кына тоңостон келбиттер. Барыта жекерген тухаден охурдук оңостон оңюллар. Ан бастыгы кыйыны суромут Петя Харитонов утарсаачым алгас хампытын бырастыгын матым ден кепсир. Мигин бастан хэми репето окотен шашни клубка бутум аны вермите хаябыты. Айдах поларга шашки вертеригин. Межибинан, папабунан, мамалунан, анячым, наркаячым. Добат күрәр Изабелла Рейпна соллата сеннерин кытыннарар. Улус республика түһүлгәтегер номну аттыра соллара эхиллер болбут этеркән спортсменнарга бу күрә хәмие элбәгә бербит болохтах. Быел жекерген 2 команданы турурбут. Сеннерин бетигем крадактырыттан. Быел тением бубак турды, 5 мевраттан. О кубак турды бу күрә хагала булды. Нен десас бутун дома конюван домакка абамерпиде. Дисакал жаман кубак кайбызы. Она медальдер дайшы. Жекергени самоголур күрә харбалактагы чок карьера таттафтадор курдук улахан терелтелер өйбүлләреннән ытыллар. Сыллата батуччу биристери турораллар. Мастерга кандидатта перверзраттактар уны хаңооньячуларгын бааллар. Онтон онны билден тураттан бараларга хетихине багарабын. Олганан баттан ол сетихи кем эдбактенердакка, кем эдбак жулурдакка улахан жарыктаккатын келери болу ден ханы. Түмүккә жекергеттер ортолоргар олбаттан әжидди балысты Славлена Капитонова, Алиса Никонова муңутур кыйла хатын сөктүләр. Улаккан жоңго спорт ветераны Николай Никифоров оголорго Алиса Никонова тәңнәхтерин булбатылар. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Татта.